Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohare al-mustafa min mundore atoiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم رمضان. أمين تغيين الله سبحانه وتعالى فكما الشيطان تورما wala da sarma min damina ne flanve amba zama Allah subhanahu wa ta'ala la ka damina ne setik masato ko barka mai namoro la mi solke alkrabaka sallallahu alaihi wasallam wala ñu man dondo alkra nyana ma anga samse ka alkraba sara anga waru tisaka sara Allah subhanahu wa ta'ala ba don ko ande sele do alako kanga du ko ke alkra sallallahu alaihi wasallam na jenyan zanmo ñi ana bona sanmo ñi ambo yamaro sadma labato Allah subhanahu wa ta'ala bunye kama. Assalamu alaikum lami foli di alsalame chama ana musomama kadugo jina alsalame forwa jama kulu fe o kande men dugo yene mbara ina Allah subhanahu wa ta'ala kande me bara akan nyamulo akake abtaga an li wajhi Allah azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala nyada nyinne kama akan nafa jena akan nafa lahara. Akhwanul muslimin malama alsalamu qabla al-khawdi fi al-maqsadi yananga do anga la nyinna am la delka kuraya alsam forba jama kul tulola no de ittaqullaha fima amar mu'minu alsalamu alkraba mandu ato anga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko anga minga ato anga zego ke as akelila wantahu amma an huna hawa zajar setigi masako anga minto ato anga zego ke otolila salamu otle chena foka fa chena nan mami hagli tu yerala Allah subhanahu wa ta'ala bi songi deme ya rabbi ala man deme na ala sara ke to ko nyuma be Allah subhanahu wa ta'ala defe ala ka ndema ka ala ka mbalo ka ala ka fatu ka wa hadhihi bi idhnillah subhanahu wa ta'ala mbalmaw alsalamu insha Allah ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala sona ala ka jen ko ni zikin hiya aljalsatu 49 سكي بنان كونودونادو افتتاح السنة الثانية في العمل برس سفلنا ديلالدو يا ربي الله سبحانه وتعالى كان دمانا إنا فوا عياندما سنفولو لا تشوكومينا على كوكاكا على كما على كوكا على كربا صلى الله عليه وسلم نبونا سنمونغما موافقة بداية السنة النصرانية نظر السنة دمنا Allah subhanahu wa ta'ala yandeme bara savlana damene bena oma akatuko nyuma be ala bulu ala kana ko yamma wa sayabqa al-amal ala hadha al-minwali kama amara bihi an-nabara sujud al-humam insha Allah ta'ala assalamu alkaramandum bara ni asigram ve sigi chugo minga be tuninga ina fo angara moko ananyama ba ayanya mo na ye chugo mina insha Allah ta'ala bara mi toka ala ka yereme anyefe Allah subhanahu wa ta'ala ka bara nge ala nyada nyinni baray wa nas'aluhu ta'ala أم الله سبحانه وتعالى دلي أن يطول في العمر ويسدد في العمل ألا كاكا ألا يكما كشيكونا لجنيا كبارين كسبابيا كاني أمبولو حتى نرد هذا الدين السمحة على أصله القيم فألا كسون أنغان الدين النغن أنغا سكي الله سلي أيوا نيوماكا الله سلي بماني من الله سبحانه وتعالى يسيكوكا نو ينغيا سلامو يردمكا نيوم بني salamo ka dina wara ma bunye salamo ka salame ya bunye salamo ka do dakeleve ka bo dakeleve salamo ka adama denya hakaw koloshi ayna ma kenu o kera mo kolo yoro la bi fonde ma ko alsalame ya korale afam to nyuma be ala ko di anambal ma alsalamo bema wan nasa ila hadhihi ad-dirasa al-atiqa ala ka shini kene di fanga sek anga seka mo seki katana ngala ngoroyma الحاصلة من مدرسة الشرع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم
kalangoro mi nanya soro alkira sallallahu alaihi wasallam ka kalamblo kono bila taghyir malin wala tabdil mulki ala ya shere nafulu may yalama bla akalangoro la wa masaya man nobla akalangoro la nende alkira sallallahu ka wala da sanma wonyi wala da sanma mun alkira banu bora makka ka hira kana madina ka de sahaba makka fatu ka to sahaba bolo ni malku bon anas nana sahaba nuka ayo sahaba kelengele nuka kala no zoro balula ka mine olu bolo kaka mazhabu ye kadla ka chenye ka fatu ka toyi anyo de centa anvana moke ko insha Allah ta'ala wala daw de bina tamamin bar saviya darsan ba'da darsi wala da kofe fika don ko fi mambe non kana ko dote aka wala ala ko kaka ala ya kama Allah subhanahu wa ta'ala ka ande mola ala ka mbal o ka Allah subhanahu wa ta'ala ka vatu o ka allati kana alayhi ulama ar-rasikhun dina korami dina tasra korolemi don nyuma mi ni malko bon anasuni aywa a imato nu tarakato ni ulama urasikhuna don sabati le belejele kumbe aywa odeka ni sataw sara oka aywa mun be balola bi ube be balola oka al mushahiduna allah subhanahu wa ta'ala kesri nyumadi aywa doni aywa shidoma munuma ala ra'sihim al khulafa ar-rashidun alakra sallallahu alaihi wasallam kan nona blake ku manani be unyefe abakr siddiq umar ibn al-khattabi Osman ibn Affan Ali ibn Abi Talibi ne manani utaraka don korole nyuma mi to Madina humbal a'immatul arba'a almamba manani tukura ula o don nyuma kalani ni adon nyuma cernina wa atiba'ihim anuka kalanenu min salafi wal khalafi ka damene muhammade ma nyuma untlela qurunul muzakkati kono fokata se aywa dum ko de melekelima foloma ani labama ahli sunnati wal jamaa munu wele la nu jamunu togoye ko alka salsama ka sunnata sara korale munu mboka al jamaa munu jama ka cha ka damne alka salsama kodone ni famu ya juguma damne naka do diine kono Usman bon afana ka khalifa ya wati kono ni fojongo dona salama nu nyonje ala nana naka nay mamunu ni Usman ak ma nyove ni Usman shaydu suyara olu tega kono olu de ko cha famu juguma tigu olu ko doko علي بن ابي طالب تولى الخلافه بعد امير المؤمنين وصل بن عفان فاتوليكو علي بن ابي طالب سكران نونا علي يك ممنون كلا نولو ني علي بن ابي طالب منيو فولو دكو غاتيا فامو جيغماتيكو اولوكو غدوكو علي بن ابي طالب فانا سيدو شويرا تشينو فو اوتوكو كليلا فو دينا تورو اوتوكو كليلا تشوبا غانا دوني فوكا دي ايوا او تشينيوما فو على نانا كان ناي المبام ايوا ماناني تليبورا olu fana ni ndoni koro sanuma tomo ayo khalifa manani kofe ka sebe ve ngono kataka to uka kala newni o de la wele la ko ahlus sunnati alakra sama ka sunna jele mo wal jamaa watle ayo tle manan na chugo e ba sorola munu be sunna korole ka olu jama kulu de ka cha ayo famu kuratigu olu ka doko jamaa koroy ne de beke jija kanivamu nen va mona insha Allah ta'ala la Allah antwa bitwana anjabo bitwana ala ko kaka ala kama ala ko kay alkaba sallallahu alaihi wasallam kama wa ghayruhum al aqalliya bil muqarana bihim mahma kana zaman wato wati tlemana yelama chugo la iba sorla munum bu kerefe no kuratiku ye uka doko jamana no ngerefe wala so talaka kede alka la diriyay wa yu'inuna fi dhalika adalatullahi wa amanatihi baranga gele foka faka gele dina tasra korle sira furani kamo seki oma kungoni nyinyemi vlala ko bwala ka chen yelama mo teke aka gele foka faka gele dalo so talaka ladriya bande mana basabu dina tasra kora sira ya chogomina sanu mana nayeya wari mana nayeya chewde wiyera kundi alama Allah so tala sona ula nu yemmi fo ala bisoma olu den nanaya ayani jihadu ye ka alaka dina tasara korale nyuma ka blaya alaka batara ka dina tasara korale nyuma mindo onana no yeya onana na ye ne jihadu mi jihadu nafsi o kele ko ku yera kun kele ku jogo cejugo furake ka jogo yelma ka nyuma ye ninu ye nyonye so ma fe wula ba so redu sukun keru fe ibado ko wallahi ni jogoro be misra alanye nen ngo mama ni ndabla ikaki nga dabla ba so ayere take o cewde nana ya ka soro ni ala ba nyove nu ye dugu nyine dugu tigi fe so ma fe ko misiri ka joko boliso ka ci ko fitne munu be dugu kono ko ka dabla aywa ko hashidiya ni dabal jugiya ka dabla
ko mo ka do dakle ve ka bo dakle ve no ma be dugutigi mo wa nyini dugutigi tigi fe o be sigi shufe ka nyini ala fe ko ala ni njonu nundu sukun e Allah subhanahu wa ta'ala tay anta musarriful qulubi e de sukun yelama bay e Allah subhanahu wa ta'ala de saka nundu sukun yelama ka shin kanama ala nyu du sukun nyini fe ku du sukun dia ngu kana ka shin e Allah subhanahu wa ta'ala ma duguti jefa ka soro ala sona wala ilaha illallah do adugu kono ka salama dakene do adugu kono salama mago be jogo nyuma mina ku jogo jugu yelama ka ke oyi assalamu dina tasra koro anana ve ya jogo indeka aywa mamunu nana inu sona Allah subhanahu wa ta'ala la nu yo koto ala tala usale ko anjigi kan ala ala bisangu la pasa apma alaka la diriya bande men mbara ina anjigi kan raja una fillahi akid anjigi kan Allah subhanahu wa ta'ala la ola wa huwa waliyu dhalika wal qadiru alayhi ala yu'tihi wa ala bisola assalamu alkalam alyawma insha Allah ta'ala ala qada al fawaiti nini manyebla pma no yara mbal make mbal mamso be walada insha Allah ta'ala abina boli selijuru sarali kitika wa huwa darsun munaqadun shi amma mbashu dala walada mindo aka gele doni intabihu lahu wa'u aya hagli sabakoro dayale ka hagli sabakoro nyeshi aywa walada ima ka meni du sukunye na ala sonama Allah subhanahu wa ta'ala ba nokoya afobaye ka sey ka nokoya amembaye qala al muallif rahimahullah ta'ala عبد الرحمن الجزائري البسكري رحمه الله تعالى alaka hina alaka geturala naktartiki ko alaka nasara kayrala ko wajibun qada'u ma fi dhimma wa harrama at-tafrita fihi al-umma ko jaku ya blenya yerade la ni selijiru doni kana mbalma muso ika sara yan sa ka sima ko mo mande aywa don shido mbaw alaka dina bi minani munu ndalaka e kuye farati haram ya baraina o koraye ka dayira kuna kiti sasisa ka selijuru ya kharuya asaralla fo saya ka duina ni nyonje iyere ku java selwati kelenga cha maka saka seno ya Allah subhanahu wa ta'ala ma bisaka kika janme do sababu ye waso alkarabako sallallahu alaihi wasallam wal ma yuhasabu bihi al-abdu salatuhu alkama jodo kenaka ko jombe saka fem volo mina yaga seliko de ni kelenda ma cheni bolo la Allah to nyati nyini bile alaka vilani hinenye alaka yafana ambal assalamu ma o choko kele do anana khibar yawla ka fo ko saratu 120 ñingal melaka jom saratu 120 jownye aywa ñingal melaka joro do be lubi ñingal ke seli dama de la ni seli wati kele njuru sera olu mayti temeye masalamu ay to nga hakli sa ko to ñer la wala don ba ya jirana seli juru sarali ka je jaku ya bledo farati ye haram ye ala majuma bi wele ko farati ye fesha jumenye don si do mo fe ako waman qada fil yawmi ma lam yafarati bihi ala al matlub lam yafarati ko ne mami ni ye sarali ke do kono don bo ka jate fole mi mbi jate aywa sabya aywa jate nati wele ko farati jate ko ne mami zara ko ke do kono ko tikila mati wele ko farati ba amma ko be jate fole mina ni dongli koroni ya bali aywa o kolo nanina o etle duru selide selijiru dona salama min gana na chayara dongo do nibi tle duru selide alama keti wele ko ma farati le ko tikila ma insha Allah ta'ala ni saya dona ni minje Allah ta'ala ya fa masay Allah songa ya fa amma ola barsabu a cesirle kundo adilla akwa bidi binahu ma tafutu kanat fi hadar aw safarin waqta al-ada' al-mu'tabar kuna bisarafana kwa bisarab binahu ma tafutu adoni kana aywa chogomina kanat fi hadar ni seljuru doni kana kito so ita dugutala selfana joko naniye lazara joko naniye ni ba sarabi sarati aw safarina doni kana kito tamana selfana joko flaye na sorla tamanye ko soro tamaye lazara ni safo bo chogola joko fla do koni ajrubi sara abi sara joko fla waqta al ada al mu'tabar wati ajru doni kana wati mina wallahi ala de jate ledo aka pmaye pma koray anga do nga fo seljuru kono bi sara ati ya kharu ya fiew ok may ba don ko ashido mali munu meka pma olde baka benyami selfana juru mana ya kharu ya kana wal ma lazara mana ya kharu ya kana fotle sur yana benani ki bina lazara seli iba shido mali do pma kame
ko lazara bile way to blaka fitri kono sa tile radio rabbenga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayo mi vo joni nyo fi alakira wa wala man nede mashima no fuye kala mbala o kuma cejugo munu be siraka o fabo de kan wudade o dada don ba ko law sakatal jahilu la saraha nasu nashidu malku yadade mo bi lafiya o ara jongot lenana bebe ga puma mo be ga puma tendama ami ala de deli ala ka hakili nyumandi anambal ma assalamu ma o de la ni sharia nasu no nangara mo ko yasabe ami ala de ala ka ndeme anga fo ko nyumana o kala yini yem yanga so ko fo mawye nyona on saka fo saba ka faraka amu ka fole ngorod dama de la kala yebe don ziyadati wala naqsani ande fevra ga wani fem wala o kuma ni nguna puma non ta doye ni nye fude fu yara kapsa nay sharia na suma foi fonna salama hakili mana jinga selwati la yoro mina doki bi saka sa o yoro nina mi nyini mi fet dama febe bla ika shiama ika juru sara iki kanko ka je kitabti ka puma de yowe absara bila tawani ati ya khariyo fiu wala tafriti wa faratiti nyana akapa daluye alakaba sallallahu alaihi wasallam ka puma ye ko man nasiya salatan nam hunu mande awla ni mami nyina na selwati ko فليصليها إذا ذكرها أتيك أجر سرنا حق الجنان يرمنا ولا كفارة لها إلا ذاك كفارة سلي نبلي فو أسر للتليين إمام بخاري لكالي مسلم فنين لكالي نلا خدرتك دلوي بخاري نسولا مسلم نسولا ينادون كل خدرتك تبمانين إبما تقولا أبي بمان القرآن نسوي أبي بمان أيوة هذا سنما نسوي naka dalu tayoro dogori ma incesiri tamana ado ko dalu be nyefe ede masama hakili nyuma be alfa alako di anambal ma alislamu ma wa akap makoroy asara tola ife abi sara ko ma do ni kana chokomina aywa kana wati jataminana nya juruta kendo tamana sisan zekira so seliyetlen aywa jokon nanani ay ajuru do ni kana ke to tamamina abi sara tende mom aywa maliki har sa kenaman sama aywa mu'attaw nasula alaka sasan ba fanye ko fa idza qadara ahadukum an salati fa idza raqada ahadukum an salati law dalaka lizuna koraka salima aw nasiha wal ma nyina naseliko thumma faza ilayha aw fa hakili chuna selinga falyusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha akasara ko minafo apamba seli awati la chugomina alaka sasan ko te na tartigi odan aywa wala anyene fiqu dalane imam malik ko وهذا الامر الذي ادركت عليه الناس ببلدنا كون ندي كوي نم هودي نم مالكو يمو سورو مينغا انغا دغولا نكو انغا دغوا كمان مدينه ما علي مالكو من انس دمي ni amal ahli almadinati madina ko ka bara alka sasman ni dina madina we dina dakene mina bolo sahaba balo na minga malko bon an signele la ka soro sahaba kelengelewu ani sahaba ko kala no be balo la o bara kele ka madina misri kono femi ngunde aywa alka sasma ka bara la uma amu soro bolo ay fefen soro bolo dina na ko kenera ka alka bama o ko alka ka fotay o yaka ketay o de la amal ko kalande o sanu blede ba mbolo nanyabla أن يتلوك عن يرلا عن يركون جافا وقال النظم رحمه الله تعالى هل بكتابتي كو ورتب الحاضرتين من وعى وبين أربع فوائت معا كو سلوات فلان بيويل كو حاضرتين سلوات حاضر لفلا حاضرتين كوري سلوات فلان مشاركتين وقتي أوات فلان أوات جيم سلوات فلان جيم أواتي لا أوات فلان نورمنيونا كظهرين نفس سلفنا نلازرا والعشاء أيني نافا فتر نسافو أو واتي فلا كونو نا أو دونا أو جرو دونا مامينغانا كنا تكلا ما بسرا كواكا فلان نورانيونا كوما دونا كانا تشوكومنا نسلفنا اللازارة دو يبس سلفنا دي جرو سرا فولو كالازارة سرا كداكا نفتر نسافو دو يبس سافو دي سلي فولو يبس فتر دي سلي فولو كسرا كسافو سلي كداكا وبين أربع فوائت مع حضرة وإن تفت بذكري فرضا وظل أربع أعلى النظري أكو تشوكو كليدو ni selwati juru doni kana balma ke balma muso ka selwati nanima madama aywa ni nani de bi kana durna na najo kika do halibi amat le kele sele da kene bo fo nyongo be don ba no nyonje ala don ba famba ka puma minye ni juru ye selwati nani ye durna na ni jo halibi bi nani inde seli kuma doni kana chokomena ni sele fana do bo seli ka lazar seli ka daka ka fitri seli ka daka ka safo seli ka daka kura min nani jo aywa halna sorla o wati bi taka dange ayo aka makoro de wa inta fut halna soro kuray wati bi bo bar sabu ni yabla nyefe ton no vana bi tien anofe
aka sharti aka soro e be sel wati nun donga bonyona i hakili be ula ayo ko mina fa udoni kana choko mina ako wala arba ala nadhari ko sel wati nani sel juru nani ko figu tigu fe ko de sel juru duguma dai ayo foke tugu fe ngana sara duruma sel wati ayo duru juru doni kana worona nanajo opma sangoni akara kele sel da kene sharia ba da kaye ebi worona in zeli fola ko chenye ka soro ka duru in zara ko ma doni kana choko mina wala da damina na nyafa ye ngwa akitu kamise ngwa ka hakili sabakoro dayala anofe wanene mafamu yakhtalitu alhabilu bin nabili febe bi nyami ima selu bi kengati wasake wa bi chen ayo imma ko bala kwaki nafa ti nafa of my tongue and chesri afam to nyumana ala ka fam to nyumade anambal al-salamu bela jalema ako fa qabla hadiratihi tusalla huma al-qada fi kulli waqtin halla ni selwati ayo dukuma dai selijuru dukuma da selwati nani kono do ni ayo qur'an ni jo ki ka don ko nani nde sel ko ban folo ka kon qur'an nani nye huma al-qada fi kulli waqtin halla ko selijuru fana bi sarawati bela jalela ni selijuru ni hagli tuna ka je wato wati aya sorat le blemewo aya sorat le nubina bo lazara kofela do fitri nyefela do ni wati nuna naflati sel ni wati nuna ngani farda juru ni hagli tuna ka foy werete aseli dama saya kan naduina ni nyonje bon hadama de bi seka sawati bela bon hadama de bi seka sal hala bela jalela kidabtika ayo kuma misali yeminyi ko sel fana misali no juru do na makana ayo sel fana juru do ni kana e hakili jingina na lazara wati ko lazara ni saka selfie ibi selfa na inde seli halne lazara wati bi bo jaku ya blede oye ode sharia ka nyinne fe ayo lil muraati ala tartibi seli watu dalan dakeni o kola shili kama adaluye alkara sama ka hatta temeni anyo me voyer alkara bako ayo ni seli wati doni kana e hakili jingina na yoro tuna ka damay ka sara hatta kenama wara sabatira ka alkara ba sallallahu alaihi wasallam kala jugo do kera o ba wele ko ghazwatul ahzabi waqa minhu sallallahu alaihi wasallam o do akera alkara samana Allah subhanahu wa ta'ala kala tige bolla aka la halaya yara chogo fe subhanallahi salama ni ne hadsa nonu ni abi alkara sallallahu alaihi wasallam makara ki la ibad don ko salama damine ko ngagele foka faka dam gele alkara sallallahu alaihi wasallam kira de kira damata kira ko nigidu Allah subhanahu wa ta'ala ka dina shidon bado dina tigido dina dana kalifa mama Allah subhanahu wa ta'ala ye adusukun lamo ka benedine wa Allah subhanahu wa ta'ala de ya karamo ala de bakala ngani ndo quraishu farla nyonga kadana juguya wale fara nyonga kan nasara wele ka faruka o kadana nyonya be uni mawo ma che ka be fara nyonga ka kala jugu wele kan alkara sama kama uni jama min nana alkara no fe anywana ayo jama mana alkara ba no fe fa wele la ko ghazwatul ahzabi ko jama kulu kele ado kele la hala geleya alkara sama hakili panasel watika wayo kele gongo jole alka sasama yi kofle salama de la ko nyininga ako salama ma ko hali alima ahadun minkum anni sallaitu al-asra ma nyini ganam hono mandewum ne ka sahaba ne ko awdo hakili balaka fo bine lazara selleya o ko ya rasulullah alaka kira ma sallaita hakima lazara selbi fa amara al-mu'adhdhina wa yurba ya mardi kum ayo musri wele laka ayo selijo fa aqama as-salata fa salla al-asra thumma a'ada al-maghriba nyini ngalbi ke watimina ayasraf ay fitis selika bani mowi Allah bana sigale lazara kola ayi koyele maka sahaba nyini nga ko ne ko bi ko gelera foka fa gelera ma be awla ya mim sika sharia dine muhduma ke hagli sabati yala ni lazara selwa o kama ko alka kira ima lazara selbi ako yorani be ko ayo misri wele la ka seki ka wuli ka sel korta ay sel korta ye lazara seli thum aada al maghriba saraka sakinu ye ayo fitrika apo ibado ja tartibu ye wajibi blede nasoro ko de jaku ye lazara fitri zelle ko akonde se ko kable tabti ya jirana ne venu nun kolshili jaku ya bledo aywa anga hakil to ala ko set saka bla nyese nya ala halawla madama ni selwati matle kele selibo jaku ya bledo aduni kana chukuma ka sarati halibi anasu maliki ka had saba andeme kanga chokoroba nun ku ka aywa dalane ka ko ka je ka sanuya ku ka gafe o tientikiya amba jiri lango ku nip manu ni dungaye anasu maliki ya sabati ka sabatira ka alakra ma sallallahu alaihi wasallam ko alakra ba ko man nasiya salatan falyusalliha idha dhakarha mo man de woni mami ni aywa inyina na selwati ko ni hakili jiginana aywa aseli ni vamuna ibado nga fo ko foit saka bla anye
أيوة أتسك ياخر يفوي كما. وقال الناظم رحمه الله تعالى إذا بتيجي على ناصر كيدا لا أكو كوكرا كو والنفل في القضاء ما إن بها فلا تراويها ولا نفل الدها كون سلجر دوني كان نفل تدك يبلي نفل ببال إما فلا تراويها يتسك سنغلو نفل سلمي نامبو كنانغو مكو تراويه يتسك سلم ما دام فرد جربي كان ولا نفل الدها يتسك ودها فنا سلم ما دام فرد جربي كان وسسنا العيدين شفعا وترا كسوف نسسقا وزاد الفجر شيخ علاوي على كان سرا كايرا لا كما نينا كوجو اكو وسسنا العيدين كو سنة ايوا نافلا دو بي اولو بي ويلي كو سنة المؤكده نافلا دو سنة دو تشوكو كاغيله كو دون شنمو يولو نيبو على سيل كان فلا يو دوي كو ما بسكا سيل جروتي كانا كتا سيل كان فلاكا سيل ني سيلبا يبسكو نافلا سيل كا سيل جروتي كانا شفعا كيبسكا شفي سيلي ka sel jurti kana wetira kibse ka witri fana seli jogo kelembe ke ka shufa selu datugu kibse ka seli ka aywa sel jurti kana ko so fana sasaka klen noro chena salama barakata Allah ta'ala deli kibse ka ta fara o seli keba ka sel jurti kana sanji ko gelera salama ma o barakata Allah ta'ala deli kibse ka fara o jama kuluka ka sel jurti kana wazadul fajra rakatul fajri kibse ko fana seli ka sel jurti kana dabti kan pumano no ba jirana kafa seljuru tse ka kana aywa farda nafla tse ka kana farda ka yani ka kado di Allah ta'ala ma ka jurumi mi kana osara ala saturiko ko law kana salla alf rak'atin tatawwa kona kunyes aywa nafla joko bakelinde Allah ta'ala ma baraji sella ko ma ajza'ati an salatin mafruḍatin wahida kata wasaka bo farda seli kelema o me ba donga fo ko nafla dili ama kasarima farda seli kun voito la ako wajamu man yaqduna dhuhran mathala bil ittihad fi zaman faddila ni selfana jurudo na jamakulu kana abebe na yoro kelena ka bisaka kelem blanye o kaka almami abebe jega selfana juru sara nyove aka jurube sara aka be sanuya wa be jama sel baraji soro ako waman nasiya adadan salla adad yuzilu shakkahu idha jaza al amad kon mami ni sel jurudo na kana ka chaya aywa anyina ajata yara ko kwanyine do tigila ma fa be seli fokata siga bwa yerela iza jazal amad na shi aywa o wati daka ayi kada munga adalu alkasa sama ka hadsaye da'ama yaribuka ila ma la yaribuka feminos no yisika isembola obla ta yorola yoromi ta femi ni siga tola o kore siga manana yoromina siga bla dangania srata ni alkasa sama ka ladiliye wallahu subhanahu wa ta'ala adra wa a'lamu Allah ta'ala de bad donc ma korfal la ba yemi assalamu ay to nga hakilto seli watila seli juru yedani tamanga ngani ala ya latiga ala kiraba ma donc ko be latiga bema Allah ta'ala be ngonno ndeke ala kiraba satama jangwa ka ngala ma na latiga ala kiraba ma bi latiga ambele jelema ni ala ya latiga ma adi jona nga ki tuku ka seli juru ta o mingeme jaman laba taala e biyande nga fola ka konyo be du kono bi kadu ko jugo seli fanat se ka seli lazara se ka seli fitri se ka sela wati la safat se ka seli ni dapma sera ni ki bina seljita ise giriya ko jugun ni farso ko giriya ko jugun ni ye giringa jomi nga shetane ba fima ko ni mi hakil tu yer lay bi sade e day ka sona shini na yene bo bi nyogo shile do nyobe gendela dugu bebo me kana nga gendela sel fanat se ka seli bi kadu ko jugu lazara se ka seli bi ambur se ko mo côté bi kadu ko jugu ambo bele jele fara nyonga nanana dayoro la ni che nyuma mi no magobe alala aba fa ka furmuso kala no ko ne ko yedami je safo seldewa aba che nyina ngade ko ma awndile na choko mi na bi eto don iba fa nga sadewa nene fali bi kono san va sade nga lafiya ala ka kilima de amma ala ko kaka ala kama barakallahu li wa lakum fi alquran alazim wa fi hadith nabiyhi alkarim innahu huwa as-sami'u alalim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من Dore atoiril mundoare yazdadu shauki kulam ayan duraku banya mama